Assalamu alaikum YouTube görücüler. Kerbenç Keyci kanalının kattalıçıları. Bugün satuğa şu sarı toru kaşka 1,5 yaştagı paltaraşka çıktı tuğanlarım. 1,5 yaşa eкен жакшы. Bunun başın kıragıla, başı dağı kak kelle eкен. Eti жоқ eкен, kurgak baştan eкен. Kulақтың çoğunluktарын görgülü. Omurozun göstereyim. Omurozu. Tuyakların kıragıla mı? Alımkılık şu öspürüm boyunca kıskaça bir malumat bersiz. Şu men satып algam. Parodazıç. Parodazın toşunazын ayta algam. Kırgızбы же ал жакка алысыраак дейсизби? Ayta albayım toşunazın. Kırgız deyinizin başları da. Mingolu элек э? Kursağı salаңдайбы ким эле? Kursaktуу жылкы экен. Ayt! 1,5 жаштагы алды жагынан көрүнүшүн көрсөтөйүн. Boyu kança çıgat примерно? Boyu 1,44-45 şart. 45 şart. Boyu 1,44-1,45. Başı başkaça eкен ha, özünчө эле bir. Данчактын баштарына окшош кетет экен. Мурдун таноолорун карагыла. Dişini açtırabı? Açыңчы. Jaska 2 жаш болот да. Jaska 2 yaş bolot. Kırgızça эле эсептейли аны айына деп. Dişin bilgenler mi? Dişinden görgülü. Болот. Bazı kança эми? Bazı 85 ming. Den соолугу жакшыбы? İçip жеши, буттарычы? Буттары тазабы? Buttары дагы тунук экен да жаныбардын. Bazı айтылды тугандар boyu Дареги Аксы район Кербен шаарында бул өспүрүм Алымкул деген акет экен. Номерлерин жазып калтырабыз. Номерлерге байланышка чыккыла.